iċempillek u jgħidlek li bil-problemi li għandek fil-kompjuter dan se jqaf jaħdem. Il-telefonata tibda xi ħaġa hekk. Well, sir, this is Mike, and I'm calling you from Windows Technical Department about your computer, okay? And the reason I'm giving you this call today because we are receiving some critical errors and warning messages from your computer while you are using the internet, okay? Min hawn jispjegalek li l-problemi huma serji u li se jgħinek. Saħansitra jserraħlek rasek li se jkun hu li jtik id-dettalji tas-sistema tiegħek. I will help you out to find that computer license ID number, and you don't have to tell me your computer license ID number. I will tell you your computer license ID number and you can match it down, okay? Min hawn idaħlek f'settings tal-kompjuter tiegħek, sakemm fl-aħħar itik kod twil li f'dak il-punt ikun ikkonvinċik li hu tal-liċenzja unika tal-kompjuter tiegħek. Però l-ispettur tal-Pulizija Timothy Zammit mis-Cybercrime Unit jispjega li hu mod ieħor. Dak il-kodiċ huwa komuni għal computers kollha u allura meta qed jgħidlek li qed juri qed jipprova jippruvalek li inti għandek ħsara u l-computer li fihem il-ħsara huwa l-computer tiegħek, il-kodiċ li qed jurik biex jipprova da fil-verità huwa kodiċ li hu komuni fil-computers kollha. Minn hawn wara li jkun kiseb il-fiduċja tiegħek, il-frodist jidderiġik għal sit fuq l-internet li meta ttieħ id-dettalji fuq l-iskrin tkun qed tagħtih ukoll aċċess għall-kompjuter tiegħek, remote access. Hemmhekk għandu aċċess għall-informazzjoni kif ukoll għandu aċċess għal dokumenti jew kellha jista' jħaddem il-computer tiegħek ibiddillu settings, jistalla programmi jew kellha jużah daqs li kieku u jgħid bil-qiegħda quddiem il-computer tiegħek. U wara li tkun issewwiet il-ħsara li fil-verità qatt ma kienet teżisti, jidderiġik biex tagħmel pagament għax-xogħol li wettaq. Ġala darba qed tidħol fl-internet banking u preċedentement kienet tagħti aċċess għall computer tagħha, il-persuna fuq in-naħa l-oħra jista' jħaddem il-kontijiet, jagħmel trasferimenti mill-kontijiet daqs li kieku huwa bil-qiegħda u quddiem il-computer tiegħek. Hawnhekk il-frodist jagħmel l-almu tiegħu biex inixxiflek il-kont tal-bank. Bla dubju meta l-frodist tagħna ġie konfrontat wara diversi minuti jipprova jikkonvinċina ma ħax pjaċir. You are a bloody fool, you know. You're a bloody because you are such a you know, such a You're wasting your time as well as my time. L-ispettur spjega li dawn it-telefonati ħafna drabi joriġinaw minn barra l-Ewropa u jintuża programm biex fuq l-ID caller it-telefonata tidher li ġejja minn post li mhux verament minn fejn qed iċemplu. Saħansitra jista' jindika li t-telefonata ġejja minn Malta. L-ispettur appella biex ma nafdawx dawn it-telefonati u jekk ikollna dubju dwar ħsara fil-kompjuter tagħna, noħduh għand tekniku professjonist tal-fiduċja tagħna.